Ni. Apa Friday? Tambah kamu itu lah singkang am tas ni. Kublai yapi manga Melvin Mukim naka film Haling Kabneng na komen ban pentip shapi ba nginwan rab yang sa sisi ni ka film ha ususo tham auditorium na ruga kapra tarik adu lifeway tarik ubnai jamang ki por kilong kanar baje mensngi ar baje mensngi san baje janmiet bat hanyo baje demiet turmen manya kendu biang yapi sa sisin Kikubor Kapatisi TV Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Nyotep Youth Council, kala peramjur, yaki lunar ki keti, men penyap, yuba Thailand lingdo nang lan. U presiden yang ka HYC mau tar Asian Circle, upa alam bornas, basayumat, ulakan tu itu bilang keti bikinon cakmat ben pendam yela dia kat baka puar kadang biang kat baki pai ba kidang jai ulakan tu iki pulit biki dia ben penstat ben kem yaki bilang keti namar balada omio ben kem yaki kisami bun gi gunda ki ben pencong seir yaki pai ba namar bakum bakalong menta hakas nong permadan ki kena aklung kila syong seir bar gis ngiu tang ban mi baru kadang-kadang juga New Youth Council mata Asian Circle ni dap da kajing solusi ke bakrawe beri batu kajing sya beri batu kajing kramo jong we ni ki rurung ba jong snong permanan ba Thailand ni do online agaba niyo ni ba kita kisin ki papau syaba esi kam dade agaba mi sim ni lo jong kajing em rai kumbang i ba kumba kashnong hi bro we ka don kajing subas new mo abre ba kajing klan lo kajing i lese te nagaming jungi kum ka neutral council ni kabram juri ye gini giru transnam gi baju mlen lese banle i kum gini ki jatkam mi judon ban ong tang re ko we golong ba lada dei manur manu singo ba ban sami chma ban pendam no ko kor ya ban bem yo lesi kalau lagi dekat dengan jat beriu dan di beriu juga an kenal kalau nak ham situng asyak nomor kata nak kena ngejungi di penpau kajing sengumu ya polis department balasim kia nak benin kesini berkat adu kena kapor berkhidmat kanta jalan api kita report ya kebalale lagi bor bahalor pada kali ngejungi di penpau sesimpat secara polis department bahkan simkia bahkan terikam hari ini berkini kekam nomor ba lada kelumlah kan ini hukum kini kapor kesemanggi bun ba ki gang ki bunda ki senong kita bahkan ada bentah ini kalau pengiu sisa ini senong hati ko senong permadan nadu ki kelung kena padahal ki longwi ki longparu ki adon ha ki slu sir ha ki let si ki jakarta ki jagalin kha selada ga long ha hukum gani ka por daga long ha hukum gani ka apot namar kata ngi don ki jagarpa ki principal man bakan sim ya lo jong kamram namar kata anu kata ngi sani ki ka por jong an bagan le don kam kapkum ka jinya ganti jong gani ka case dalam kata aku ke Neutral Youth Council ke baju pen jukmi ekri bat imlang sarang nidon ke jing slu lembu nanta ki traju ke jing ekbat na du no yu wei ni ki khun jong ke jing ese ke jing thang ke bam la shu ban batai dari ki pha ko bor ba ke jing na ke jing wan ki judon ha kanur ko kan pejing are ko bokom ke por yang kerpan, yang beru juga an, bikin AA, bang penting kena, aku deh bagi jinjai bang Thailand, negara online. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay.
Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.